2 kistes, plein material trovi per scen maleg. Tut material special chi in primenia da montar. Quai stativs, las pitches per metter sais apparats da fotografar. 2 gis an i scolasts alla scolastas della scololta da tecnica ed economia da coira ad umans d'ina firma speciala druvò per far pronti il sistema per la higa. Il sistema segi simpel gila manadra di concept ad enceva a declarar. Das ist eigentlich so, du hast eine Kamera und die Kamera die fotografiert einen, der gumpet. Und synchron werden 18 Bilder ausgelöst, die nachher zusammen gemacht werden und aufs Web ausgegeben werden, sodass man auf dem Web eigentlich schauen kann, wie gumpet jemand oder wie sieht jemand so im schwerelosen Raum aus. L'idea de far talas fotografias vien dir eminent din film. Die Film de Science Fiction Matrix. In quel film e per la prima anni lavorò con quel sistema. Quei dat malets spectaculars che vinen an gots trovos an otters films. Moier per presentar robas en schizungs da internet, ner per scolaziungs co qua per ballet, san intruar quella tecnologia. Mona vos en la higa, joc apparats da fotografar vinen ussages montos in las pitches. A per chis malets vinen lura bungs e da far la lavur fitch exact. Ma consont trovi blers cabels, perché tutte le cameras e colieres una con l'altra, a tuttes con il computer. Indi studenza observò bain tu quelles lavurs, el fa un film per declarar coi sistem de selfies da 3 dimensions funziona. Ma il speciale è che svezza sai con persone da tutti 360 gradi. A Terel vezza quai luor a Schaia. Qui des do cameras, curcel smatch al pom, fanno una fotografia tutte allo stesso momento ed la lum fa loro una saietta perché sa proprio un bel portrait. Loro dopo vengono quels portrait sul computer, là vengono messi insieme. A jetzt metter insieme is malets automaticamente al computer ad arorels in una pagina d'internet, quai è la part complicata. Per quella trovi i studenti della scololta da tecnica ed economia da cuira, studenti scoandri. A naturalmente che erino som da camera a sogna gust da fare un selfie da 3 dimensions.